Buganda munonga kunti Hon Justine, Omu district Hon Justine, Omu district tulimu ebyaro, enyika service, ruwende, poko kusabukauti zona, nika tamukansos, Hon Justine ni Muganda, Kanisa, University, Burhama Mashomero, Hon Justine akatunga, no myaketi, ashakuru kwa mkujejelisha, kaya yetu district yoro. So bashara mtu mtanabuzeti yiburu kuzahona yiburu nyamesha omsabauti zona omuruka ya centro ayimunda tanto tajejeje tano atete birefu iboko ugono murebo uwitwa atari numureba tu enshabito akoze buri tanzwa hati Webare kuruka Webare kuruka Ukanuma aho nicyo kuboyine hanga wona akoraki nasimba mbona nishara mureke tutwere kunke bugambe bingi tugende tubugambire hariya kutararya ze hariya bijaha ba habwanyu mwakire mbone nanye omushaho yanyu iza kubatera n'mitwaro 20 konka ninyenda tukore umurimo ugenzuwe mahurira nyewe next year nunda ndakagira mu parliament ni manyango ranga na kimpase muje munyite tugire twakora hera mahurira hatu korebe hanga no hakongera ki omugisha mwenu nebyo bice mukirize tugende tuzengahi turebe abana bitu bashomere ki nashe bashomere bwene nsaku bugambira hariya atwara turiyo mu kereziya turiyo mu misa speech iza kuba hari nk'abana munonga treasure izo muhereze sentence kandi nikunda kubakira twena hamwe Omulinyi witi yashikira umwanya ogu kandi ngisikatekereze zitebekanizibwe karayo nayijaha naika na side then honorable na kansara Jovrine bakaybera abana babaze babija nabo side then twakire omulinyi witi dina abana basakara mu kidara kira abagenyi bitu omulinyi umutano kandi ndakushaba DJ noza kutera makesho ngoro akukana necho ketwa ikamu then twakire omulinyi witu
abo mukidara tanto bashaba mwimuke kandi muhemeje izoba ntiryari honarebo yiza kare reka tucare akagoyi tuyigure irembo umenye utatahemu 1 2 3 cha ingaro za mbere kare DJ kuri zawe kare kam okuzina nokuzina bacha mendero sona kandalazi ongaro wamani omugaro Yes. Sama. Kita ini berdua. Webare munonga icyo kete twaragamu basebo nabanyabo kanshabe twene tucemerire twakire onero witu nenda kamo nitenda vibe Paulira Zagara vibe Ogo muntu wito kwati takiri mbya kandi aba basize kutabana batendekere kene cyaba bamba government dona kandi umuwasa imirimo yone yarukora kandi omwe muturamaraha umoyero kwera shuma tegeke ibyo nabikorweje simo burungi bw'izina ryawe kandi hawe kitinisa Yesu Kristo mukamoyito amen butera ngo zamani kusama Webare munonga kandi uza kutoma twekeki kandi wemera ngo injuri ndiri mwenu nugireba ikintu cy'umutanga nari muntero rumunga na yayo kutegwa injura akuba imusita sitaba Nyanjure chairman LC wana bomwanyo abo trading center mubutero mu zamani chairman yataryaha uko mukono kutagira ki asijya kerezia kandi Nyanjure vice chairperson abwikombororeki Nyanjure ho speaker abwikombororeki mu mutumire w'igiro bosco ni wemerera kutero mu zamani Deputy Speaker abwikombororeki abantu bakagiye kumva tine kansala wa kirinjo abwikombororeki umwami ntizi bwire abantu ngo bakazugotomera ninyesigire ahabwo mu rwo kwishingisha wasagaye n'umwami yamureme mugenzi umukasi tekabutina yamurebaha unkani nyangu nawe akabera bari hi katwakire kasaraza mu rwo rwantungu wasagaye ni twine banji no kumucyara mbabazi eversi bona barya ukengaruka kazabanje nejura abushikandi babatariho nobaho chairperson LC2 owishingisha umwami Sam aganga maho numureba owachimbugu waringaye reba ngugwe shamuhanga owantu ngutakize deni ondije nankai omuka kurijo na watakize nyenda kwakira omukazi muhango orukuchera Justine ubuhango omucyara Medias rero ngogo moche da
ubwo no mukikuru ajyaho nawe atekami tayine shonga ezengaro nizo kongenga rezo za Justine once again clap for her. Yes. Au kwa tar Justine au kami tudhanoi. Leo tunabashomesa vita batwejise. You also step forward for recognition. Abashomesa vita. Muguma. Aha. So na nebyo ntamu twakira mpora mpora kandi munkirize abumukuru kwizoberi mwena abija ntabuza mutongera mpora mpora kandi tinde mukuru mingi y'ubwizoberi uratunge chance yo kugira kutagazinda haraka naza kugeza kutura ku speed mbike yakire cye maneno C1 atwakira umwanya gweye cye maneno C1 na kwakira akazinda kandi kari kahe bakaturetere then asigara chairman atwakira umwanya then umukoro gutandike officially. Yewe nimbanza kusima ruhanga ahabo kuturinda kandi akatukwiza n'akajura tukahura umugara giswe natwashashanuka abakareba kabagira ngo wabo ino mukoro akabaho akajura nkaka ngo umukoro n'ubagura umurungi mwe n'umukoro gwaba murungi Itumukitero umugoro zamani yona byabone nyongera yakiro mugenyi mukuru witu abo kuja kusitayira Webare juba nyakira abami ba government abebembezi bedini nimwe bare kuja kwiso mukuru go shitinisa nabazire abaresera abana aha mushomogo nimwe bare kureta abana banyu ninga bitu abo kwija kwega ebyemikono no kuguka kandi bakebisa nyowe nimbakira umwanya ogu onarebo ninkwakira konkesa ndampango niyo twinire tuza kwikiriza intando gitkomorozi konka nimanyangu obwahwire ukaburyo mu kintu wagaruka cyabonera konka ni ingesigangwa harutweji ikiza kubonera kandi oburo hamwe kitwe kabantu ba Ntungu Trading Center ahabwa umwanya ogu twine tenirwaro twine bashaho tuza kugaruzayo kumfano zagaragaye kumenya ibyo kuza gukorera twine ishomero no rero umusonda isherekere njura tarashoma gwenjure nkeji yago mwenu tinku zagamba byingi uko MC yayaga na yoreka hebyo konketa ndampangu katwikirezo niyo wakitereza Webare engalo za chairman Webare chairman kitanya na kibyo kubona yego engalo zamani ubona isimba no pose wa musimba no zingerera deka abwenshonga ishikiriya mukerebeto ati yawe imbaga niba yagira ki mureke twakireho umushomesa witu ubu natwegesa agire ibyatwanjurira kandi ayireke cyagizire ki icyakozire cyo kuri cyatereta dena kiri kura kwikirize onerebo hariho impediment itebekanisiwe kura kwikirize nacyo ni kusasa wenu our teacher
nko kwitano bona rebonereza abantu bashwa banyongere ibintu nyine nko kuzibikire abana bona bakwataje icyo kubanza cya byone sabunde takesi kubana tukoze so mu Uganda konka abana bahabwire nabashomesa no kubakire kubana bakoreze sabunde zibakorera Kenya ezibakweta imperioreza basing so okubereka amajezo kubagira ngo kubana bene bakoreza sabunde ya imperioreza basing so Kenya ni bani bakoze se chite bari kweta pamuke muri twonka kuno mu Uganda twandi tukoreze system yewe kanye ko mu tutika ikirizigwa kugira ngo nkore ekinte bari kweta sa bahabura mbereka materials zibakire kubana bakoze sa na videos wano reba abana nibo beshohorize be bintu meaning that yonko muzire wano basa kurerera umwana wawe kamuha kantu ko kutandikisha umwana nabasa kushoza product sales ubona muri craft shoes amajuta ukore sabundi ukora liquid soap abana ninjya kubereka ngo abana babikwasire tubiruta kushishakire ebe bine bari ku abana babiri kubakoze sonka example I need two people so ninyenda bazire mu kwatece kintu so aruho umwana akashoma yamara university ayine PhD koko umwana karabe yamazire kushoma ayine PhD no shangari doctor nango yaenda no shangari kora na bachuba ni doctors outside the country so kampamye ogo mwana umuzire weye akashoma yamara PhD and is what matafari nango bamwe bagumani bashaka kuyagira byo kutera matafari yafuna ka capital yarwo byo kutera matafari yaza gukora pavers okay kuyarujira kutera pavers yafuna capital yayonje yaza mu byo gukora tiles yahendera kozire ekibari kweta factory for producing tiles mwakireba mwene nyenda kubuza ogu nicuba ni doctor buri kwezi afuna millions 10 okay konko kashoma ya marasini ya yakana yaja mu nyoka zo mu gendo kono is now having a factory for producing tiles ayine factory of producing tiles mwene nyenda babuze mwene abana abeje na nabazire yokayenda ngo umujya w'abantu bo ogwo kupani doctor ari munafuna millions 10 kushoza TVs umurimbarana ogu yamara kufa umwana wetanije kosta ki bipapura bye yetiko nicho ndikugambira aba doctor ko rabeno mango ni doctor niwegeze ho shohozo kwawe mbazi if it is panado tumanye ngo doctor ukaproducing yo panado bagikorera kae mu Uganda echa doctor cha ogwo mwana ogwo wata yamara kugira ngo umuzire we yafa yinejya kuba yamukopira umunsi special mu factory na yamanyire chemicals ingredients zone zo causes actually nyowe skills nyine nyinji munonga kubanga amazire kushoma kosi yo gukora tiles okay konka ibintu mirani bani bisera ukwena mbakuri se kintu niza kubana nyama abantu bakoze kusikirwa umuganda ama district n'izindi sub counties so cyo mu kitero no mu ngaro nifana so ekira ndi mini jezo kubashororera haneke umwana ogogo omuzire we yamara kugomagara gensage naba yako piremite cyo kubana agira ki ejya kubana akora konko ku doctor ubwiro bwinje baza kuzo muri clinic ibintu byabo tubakubita into practical mwakireba takugenda na mwana weye konko gushe yabayine factory ya tiles indeed you enjoy nicho kujya ngo waburi self employed uri kwekozesa noboye n'ubusinge kandi akindi we doctor bamara kubinga mu honare ma misingire cy'abakoriye bantu mutakasima nyowe because isinjira mukageza ho kunyeta nagamba sente zinabire nyenda buri sabuka utegyagira ki byarema wakireba konka we honare ma misingiro Justine agerizo kugira ki agerizo kukibakorera mwakireba so abana nanisha kujya speech yanje bengufu ninjya kweta abana ba presenting according ebinte bagizire ki ebinte bakwasire kandi ebinte bitubashomisye buri kintu cyo nambire ndibashomesha kushomesa umwana wo kumugira nti kora abajyo mu compound age gumoshome bintu binje okay gumoshome bintu binje rero compound kora be wajyaramo ebikishu ibiza kuyamba compound kora be wajyaramo omucungwa abana bampurikirize bahabwire ki nabagira nti kora rebe compound yanyu nebura mechi tubyaramo umucungwa ekikorekano so ni expecting umwana ari kumanya ngo nabasa kutugambira materials zo mu majuta nabasa kwija aba majuta mwena mu ruga ya abakora presenting amajuta mu ruga ya then uzakuyamo umuntu umwe uri kumanya wakakwata ja majuta ugashohoza Honorable, you're welcome.
wonderful bere naba advice njiro naba excellent abana mwana mushomese bwiro bwinji ushanga abantu bakushomesya abana uka batakukimara abana bambashomisye nabahabura kimwe cyo kujya amajuta minja kuba gukora bakutamu vitamine E wachireba okujya ngo umuntu yayine pimples nkamisho watamuka vitamine E zigumane zibura tena abana nyishira nabagayidinga nabaje ebe bite bitukoze so mumajita niyo nganye ko umuntu ninge produce nje most special ekinda kibari kweta beeswax sekituma nibajito mumajita nerwo mu bisasi genjoki ebisasi njawo ni mubimanya eje bisasi nitubiteka twamara kubiteka okujya ngo twonke nitwa twashumira hasi aba science nibajya ngo kuza kusisikaro mu nsomo nibutware imyaka 2 wachireba so beeswax eje wajito mumajita gawe nico kurebera umuntu yayesiga amajita gona enjoki nizimwirukaho timukuma mwana mu kimanyero omubwire bwe cyane enjoki nizijaki nizikwirukaho so beeswax eje neyamba amajita kutumubwire buringwa kandi ekindi nagoniga kuyamba ha mubiri so ninjira ni mukireba abana babikwasire inkwenda kugira ngo no kwe kwasya mu mbere nimba cukura abana bakwasire basima ninjya ngo birabona mu bireba okay hati twaza kuza abandi ni mu mugeni babaterera umugaro zamani twaza kuza abandi ku disopu ejo ni sabuni ya miss okay mwena ni mubimanya yes mwena torani mu mpiki dear honorable members of the government plus the audience, good afternoon. I'm called Ashava Julian, the one going to present about liquid soap. So, materials is kuban twetaga, iwango muntu, logo inekuba ojire maski, otireho empito zukushweke jere, oine gloves, then waza chemicals, logo ineho, caustic soda, ungaro, joneyo producing gold furo, then dobo ineho amizi others can ekindi no yinho CMC inaona industrial storage ekindi no ine sodium metasilicate ina KDS ine ko ine preservatives na kara na kino yawe Thank you so much. So abana bakumbire nimba shomesya no reba hati bazacari ku disopu. Yenye no kukubana shomesya abana. Washomesya umuntu ukamushomesya ba sope kakuratana na liquid soap. Taka jikora no shanga materials zikwenda kushana. Wachireba. Konka liquid soap eyine materials nyingi kusinga ba soap. Namwe no kubagamba caustic soda. Caustic soda nitujikoze so musabune zese miti liquid soap. Tujikoze so muri za omo. Ebe bintu byona. Kandi ekindi nkishubira nabagayidingaho ukuba kubani bakora za sanitizer so show with the product says konke bindi mbere ningwato mu rwajunga yidinga abana abandi ukugira nabo bagire barebo kubayindishaho bagambira ndi if it is sanitizer kozesa asero profile alcohol distilled water esano and glycerin bagambira ati glycerin age tugikozesa no mu majuta no cyo bandi bagira nibakimanya bagambira mukashogwa glycerin kumane gutumu sanitizer n'amajuta umuntu wayesiga amajuta ninga sanitizer glycerin ejo nene yenda ngo yabumubiri kugume buri open na watu utuka ogume mubiri kwawe nikugira nigwisyaje mugende musitame twetabana angalo zamani so craft shoe making group nabo mbweno sebo cyumushobese so eje ni group ya craft shoe making so bamwe bagerizo practicing akushoze nkite zabo nuko mushobese boreje yes craft shoe making ati kito ubwa open ubwo buri open butakushweke bigere so craft shoes zese tubashomisye bayicire nibo babire nibaze korera kuzeshohoreza nangwa twabashomesya no producinga craft shoes mweno mu types zitakushana nko kubineza impa so ni nyanda mutugambire ntikozesa apeti akomu ndakagwa bane umukozi nkitwezi kinemu pipe niyeje kushoka makantu akuba kweta dotted line kinemu na belt sirene yakobo no wewe according njani mu kireba abana bona bakwasire so kishana machine ine machine zinkisha tuzokora craft shoes so kabashomesya message yo kugira ngo bakozese craft shoe eye kukozesa machines konga nabahabura nabajati ko kubotine sente za machine ezezi bazikozese free hand zese muri bureba zitakwetaga machine hareke bari kweta lining kandi machine nebeta kweta because hateze nkiteze ko kumara kuzishohoza echamani twan tukose bari kweta sandpaper eje tukozesa hamaju
niba kuba basimu zo mu rubasho kurevolinga konke kiteze tinaho sikwetaga machine nizo bane na rimwe materials zo kushoza kura shoes 15 abazire moyiha nono zigura emitwaro 8 kakaga na 5 buri kura shuna yo kujiguza umutwaro nono yiha emitwaro 15 umwana wawe shanga yakora ikibari kweta abonoma profits ibintu byona ndibashobororire bantu perfume, the protocol observed, you're highly welcome. And by names of Abanya Studios, Babase pay to the scholar, Yinga Sapone James, because it's titanium. yagamba hakagamba ko bari kweta pamukeno aba bana nyane shomesa abana bangi wete nyine itima njo kwebera abantu bandwanira yagamba kinte bari kweta pamukeno kalagambira nabaje kora beno ko pamukeno mu Uganda ekinde bari kweta sodium citrate kandi kore sabuni estalo tukorera Kenya. We had competitions in Kenya ninye na biro kubanza bayira bo in Uganda tune competition is innovation and creativity take aba second kuna ajiro muri Kenya in East Africa yon nabaninye na ajirachi nabaninye na abasinga so ekera yose matayiruzi nazi kwata byo kushoze siyaneze z'amabumba ko zisebe ibintu bya whitening kara okufanta zose nko kuri abantu ni busama tafari but different ibintu mixing ibintu ndaza gambe barori no abapa so turi mbasa kustama uzahachina Nikurukeyo Twarugayo tuanza kukora tarehe ya kwanza kuhusu na mapili ya tuanze tanga kwanza tuanze tenga boxes nila shibodis mwana yestamu Ejapo interest of time ugo mwana chi yakora ebe mfitiri kwetanga sisi abana bona bakwasire wachire because yobere ni bagandra tingire kubandi mukora muti abana bakekorera ikintu cyabo wachire kandi mwana atakusha gukora cyo kitabo atakureba mutayine guru so agoti igire njyaho mbasa kustama next speaker Yebare abana benda kumbebera bo mwebare ebera bo mwebare kwa Mwebare munonga mutirere mushomesa w'itengaro zamani munonga Webare okon murundi twakweta ushobora kwikuru na medias na ba mama ati na uri ko kubazire emyenda Zakwaza kubizamu bakuru b'edini political leaders omushomesa witu Mr. Ankole Solomon wakwasabeka mavuri so na nabeji mukama nabakunda mwijoro amana ga mutima w'urukwera ni ubwigire nyawo nimbanza kusima nisima Hon Justine ubasize ka Eminyeto na nabandi some kintu cya skilling mu muterero mu ngaro ngaruka nsima abashija bo kuri batitiza out of sacrifice kwerumya kwiha y'abantu abarukubi tikuzagamba byinshi konka nyenda kugamba arakantu kamwe business bakweta 4 quadrant cycle nukonda amarire nako nka connect skilling omuntu mwino kumanyangu okushoma no kufuna sente tijine kakwata degrees gize between subjects but making money is totally different. Chine kakwata nachi
okushoma kwetegereza kuzomba zungu ni okagamba oruzungu okapitinga nkahi konka bamama witu abakomero mpitu bine bachelors holders na checho chetaga okushoma. So ninyenda ku explaininga kanta kuba kweta 4 quadrant cycle nature y'abantu batana bo aninga bana bo aninga as generating na skilling hazoro mugasho kwa skilling twine omuntu bakweta employed omuntu urukozesebwa nahereza 99% ya cyenda ubwiro bw'injya buhamukama we awatwara 1%. Ikikumanyisa ariyo nahereza mukama wo bwiga we no mwana omukana yarwara atakubasa kumugorora ki ejo mbwene ejo unimbi then twine cyo bakweta self employed wapanga akaduka no yaho kikobe buri izoba konka warwara akaduka nako kakora ki azitwa business abantu beta bucket carriers abekorezi be bucket wakwata mizo kagato bucket ogojesa oganabisa gahom uzora misho kuza kuronda gandi mweshe cyane akyakwizo tine hogi. So ejo category tubeta bucket carriers abombe kore bucket bazakora barindo kwezi eduka ajimaza mabaza bajuma kasara gubagwahwire yata kwata bucket ari kuza kuronda ki then tuzahandi twinava kweta business owner noza usanga mutayine supermarket yo sanga ine farm yo sanga ine ki business owners kibantu manyisangu no bwakuborwire no bwakuboryo muhodo rubungerezo Europe business nizireta sente tena riyo kweta investor you have wafunaka sente kawe wagora proti wayembeka za kanyina buri kwezi sente nizikora ki at investor na business owner no buya kusibo mu kirabu akasibire bien koko sente zitahanzikora ki abantu beta pipeline builders. Pipeline what? Ekikomansangwa mizi gangarabo pipe tigaruhwamu kubetera pipeline builders. So kunkwata skill engage nagiretinga necho omuntu ine skill omungaro omutwe na bar pipeline builder. Bwenu mwebazeho na Hon Justine kubasa kuyamba abana banyu bakaba pipeline builders ahubwo kuba skill tekurugamu mwakireba sabuni yimukate na manyangu nota mukemu konko kubamba zigamba tumwakigura amazuta tumwakigura ki abazungu cyo bakukiza ndi cyumu wona yemerera akishomesa omwana amushomesa kuri gerent talent yayina. So abamwe kukuramba pinga program zizi ntekateke ndonde ntekateka yabekora ki ebura mwe bare munonga nebyo bice nasigara na Peka Felix Gahwa kandi supervisor obire nakora abire na supervisinga na batahi banjabo ayanje honorable members. Yes, amazina banjetana sastra jime tufumura kana njembire supervisor aho mukoro go gubire ngitambura bitu ni nyanjera kukigabeji mwebare buzima kwiza kandi mwebare kutuberaho nitwe tukababeraho. Amazina Musingu Solomon kandi director wa King Solomon Foundation omuntu uri kwara Isingiro Western na Isingiro South omu foundation ya nimwe kwata. So abeji niwe ngenda kubebaza kusha abo kishane cy'umuderekire kandi sima n'abazire abazire mwe bari kuhereza y'abana banyu bakisha bakabasa kwisha kwega iyo mutakumanya. So nibo barabahereza ruzira kisozi kushembayo ahandi tuyondera no kubebaza Hon Justine Kashija abo kumana hafu ye munonga kujanga abantu bebine ibinde bikora kuruga musente. Justine oye Justine oye na nabaze ngo Justine nakunda vibe so mutaka chego. Justine oye ngengenze Ogunda Solomon ono muri ajya umutemu ngoro zamani kati kumisemu kandi kizana ngo orugamba twe tamama mvuri kugira ngo kenda futeri orakuko MC Webare ambaze kwa Omushaki kare buto mukundwa nakwakira abagenzi bamwisha nabo babakira bo kake kwa Omushaki yakira bamva government abajahabona nditsa byabo yakira bimezedini bona bajyampa ngarike nyakire basebona abanyabo mwena umva itine bugaciro abantu
nani bashamu tero bonera kumunga zamani mwongere mu ezindi yes abo kuba program yeji wabo Omushaki bakugira ngo rurere tokanya mudorure ikizera nawe kana rurere ngata takabire rurere koka kuyamburuza yamba program na kwatagana na bagenzi banje omuryeje n'uburebe ngenjura nyenatware omugisha nyakire coordinators ayi barimo ba coordinators no coordinators wikirize mbanjuro muringo ogu abako bwire n'uburingwa bona rebo ndosha twasa ono basanga tinge myaka 15 higo aza abantu abakuterira umukono urwo baturani nubakora barabam beri coordinators ari bashamija n'abakuru ba Zerabu ba Kasamari ba Dativa ba Edisa ba Tumushave tukamwe bitikanta kamurebe amushi tukamwe kumushinja kana roho mukazi kare mweno kwemanya tinkwe naza kwasha mumwena mwishe ba Prima i bater baba sekujeni ngenda temare erosito mamwisi Johnson ngenda mbiri ya baraza karabana abakwasa kucyabura mwishe abakucyabura mwishe abakimanya mwishe abakwenda kujoininga team Justine atakatererize ayetereze shaja yishe basi yakusiga mwana rauka ego so nani nyena bantu baba oye omuringo gwo mutano orecara honorable nyendo barebe ekigambo kirasigare ecawe ubasa kuteyongera ndatu basakata yawe okwenyuma yakatare bagenda ngo cyehabure honorable noza kuteka nabyo bishani bikiri bingi niyo bicyanye ndakuza umugwano ko kwanzura aya uram aya Karete DJ Reta wakostama DJ Reta DJ Bela Stete William Tarjila Hudili Toca vire. Chairperson is Agora eu
Aine abakira onerebo akaruko mgongo ompa akatera inaba kwasira bishani byabo abenshi tubebo kandi ubwo ndagaruka kwe abakwasira bishani bya honore broke kare abakwasira bishani umpa atera akaruko mgongo ka NRM ahasebe Attention! At ease. Attention! Attention no kuboa maguru. Attention no kuboa maguru. DJ Reza. Akami surkai. Akama sasa. Leta kama sasa. Iwe kiza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na dunyesha. Jogari baby joto. Unafanya nijisi special. Unalipa sababu ya uwepo. Kando yako. Watam. Kare. Atmanole watu mkono wasa. Nenda. Kama sasa. Uruko manyangwa inizi amazina ngopetaka. Kama mazina tule. Justina ayabazwe kashe. Hatu merere. Sheraho kanjeba musase kabutabirite itakora abantu abaziro bari bo kureba habiji enshoza yabampam kandi bide kushomesa abantu mu mashomero kandi babona basari twega icyo vuga ngo bagira ngoleka kubaje ibirasikara byona mukama yabo muzi witu bona karuruka barowe baruno
kugira ngo nimabishaha abishaha mwe bare kwisha mazima kushurura umukoro kureba mu makushitisa kandi Justine mango y'umukozi bikishirika bitsina bugamba kushemeza ningo kushemeza abantu bo uryo mukozi ni kimanya abiki pitap otherwise mwebare kandi mugarike kurungi mukama ry'umuhozi wanyu kama si Eminyeto kamu yache mana raporo tubijya rugura hateka uhugu mu Uganda kashati nibia abo kuchinga mstori mungu zamani the master kwa ile science laboratory ndare nakani tina wembizi bedini abarni tushahiji niwe mwijia babanjuri abikanisa nabekerezia mwijia wana mangu jombizi bedini kama azuli manyo ujo odya ujuire pene shonga azuli bafukurewe ati abakameramani manyina kuya mubatere mungala zamani bakuza kusitama kureka edimasa garakacha abana almost 60% twashomise hari abiri kabingo bari no bakora bene bwa kiosks bari mu restaurant abandi bakagenda bayongeraho tubakubasa kuguma ngo kubabire bari nimwe tumukubasa kuguma ngo kumuyizira ahantu para kushoma ibintu aha wengi mutandikine na ntungu yena mupurikiza obundi atebye mukono mukamukira kureta nyakitunda mwakireba so hati abamwe abebembezi babigira bati babitamu utenda kuhagira manyeho butagira bata nkebe kambaga mbere cyama sebe nuko kureta inguto takuzamo abayenare mbunga sebe nuko kureta amezi abagana abanarugami atabayenare mbunga ecyo kora iwe mwiheho entungute mwiheho ecyo yakuretera kuyamba niwe government man niwe Uganda waba tariho Uganda te hati cyane mbagamba no mukaruru yo wata kwagira Justine taronsho konka pararete bimko byejumbire iwo kwata oyeje biseho nanye nyenda kura ngumurije kikumanyiza umwena bashoma uza kumpaka rubu konkanisha baranga bakoze mukanga baje konkaje wenifa kugira impact abantu abategerize twenda kura nyowe ningamba bice konke bukorwa byanje ni bugamba munonga kunji kandi abantu nibo bakwenda no kwata hamagara gabantu hate cyaba ubwo mwana agure yenda kumbasimira ringa agure ugu neza arwa ya Isingiro na Kabuyanda na ngareba kuza kuronda bahero ngo mbareta nabaza kuja bakore sente bagende konka ogu Isingiro na twamuhereza facilitation kumushashura kwihoni muhereza facilitation yo kugura materials kushomesa abana konka nakora no mutuma gumwe abo kuba nakora bo wabo nabo nyenchakare babaje nawe hine okwa kongera uhimishaka bake tumarene bamuhereza ebrabo bamukunzire abo kuba abahire mata abahire ebyo kushoma akunzire bakwata kandi ni gihamya ninjagamba nawe agume nagarike nyuma nabashura nareba mwatakaye kandi groups zanyu kuba baronze abaragumene bakoraje nkahura nibangambira ngo nakoraje niza kujya batamuna kapita konkanyawe noni ngenda no kwenda kora abo kuba kunajya ngo tukugenda nebikoro tena kweninga ariko mishogani ningambira ngo mpaka ru so
ni nyenda ekintu mukitemu amani okungu bagambira mu nsomu otateiremu amani ebintu nibirema nobwakubiremu abakyala otateiremu amani omu maka gawe omushaija nibagukutwaraho bakire neimwe abaana bato otateiremu amani okeega okashoma ensi neekurema natandika kwirukanza abwakireresi so nimbashaba neimwe abazaire aha rubaju rwanyu mwenkareginga abaana banyu mubatere omuhimbo mubasapotingi babase kugumizamu nebibashomere imwe nimubaasa kugira ngu bashomere obwire bukye ebyo bibashomere tukabironda tukigendereire omusande emwe n'obukwata okukora sabuuni n'okikwata okukora enkaito egy'esande n'okikwata okukora sabuuni y'ekitabo n'okikwata okukora ekitabo n'okikwata so hariho sikirizo z'okureeba ngu nobaasa kuzeega aho naaho kandi hariho sikirizo z'okureeba ngu nk'okubaziira emyenda noreeba ngu nibyenda obwire burengo konka ito tureetsire ebi kugira ngu abaana niwe nyenkyakare omu katare omwana agende ekidomora kya liquid soap takabura kugaruka na sente agende n'emiti 10 ya sabuuni takabura kugaruka na sente ebyo ebitabo ebyo turaza kugaruka mutakaza omu maduuka abaana abaaba kuja kugura ebitabo so ninshaba ngu abazaire nimwe abaana aba mukore ki kitakoma aha ahabwokuba ntuza kukikora hoona ekihumura kukyahwere niho turakome namwenu olw'okubanza mututandika nakikagati hati ntungu naninkibagambira aha wengi buretanya ekitunda ab'emikono bakaraganya ekitunda kamubiizi rihiira kabuyanda ahansi okwo ntungu tinda tungiremu abaana baingi abarugire kuri bakaragayo baki so nagira nti ekimwamisingire buri nindeko kukireeta mpahamube nimwabanza kukitura niyo nshonga imukureeba ngu omu magomborora goona 30 ashatu natoora n'entungu kutandikana neimwe oby'emitundu nimbashashura buriya abaana tibariizire bingi akaija abaana bake nk'abashatu kandi abandi bakabiine 10-15 so mbwenu niyo reason aha wengi ntandikine nini kandi mwe baana mwe mutakanjwa entegere esente nzibateiremu obwire nabubatamu abantu abo bona bashitami aha bwanyu mutakatushwaza mukomizemu n'ebiconjo bimwayigizeho hati eje eby'emikono hati nateera omuranga itu abebembeza ahansi itu twine tuto mu nkora kyokureba ngu nitukora musururu moja kuruga haiguru kuza ahansi aherusiwa omwebembezi utakwenda kwija niwe nonofereza abantu ba ero siwa noryaha nawe yakora mudakanya ngo ngakozire nari ngarezire byaba batabikunzire nibirema ero siwa niyayanga mpato kushitako Museveni kwa kwija mpa atakagambira ero siwa n'omukama w'omwana so ninyenda kubasiima bakira persons na ero situ mwebale munonga okwakira entunguuka abantu b'abaana kandi bo bazaire amukuronda muki obururu nashi support egi n'enkora eyishemereire kukora kugenderaho n'abeshengereza itu Isingiro nito tututeera akaruru katari k'enshonga bushenyi tokubazaho bushenyi bakakurakura n'akare oba oine sente oba ori muhara wa president bakuha akaruru batakurebamu obukozi so bwene niitu mureke tuhinduremu tuteere akaruru k'enshonga iwe omuntu kwarakureeteza endeera zikazakiro ziriye konka oteere akaruru kake k'enshonga hati noonoyamba aha kurakurana n'omwanya gwawe okoko kurya sente wataho embandama emyaka 5 yoona y'okubandama ate n'ekigenzero mu misho tiyano n'okuyinaroko so nanimbashaba mureke tuteere akaruru k'enshonga namwene bakyapasons barya mubareebe mazima akaruru kariyo nigija bakozire okubaha konkaki mushemere n'okubongera kubakunda mwakireba yes so ninyenda kubasiima abebembezi mwena bija nanishaba tiimu yange yoona ba supervisors executive members okutwija kurugahe mwija mpaha
tupeza hamwe ekishani then tubase kugaba certificate alonde Eminyeto payasti abasa kuija banja kuyana shashashashamu konga twatusuppose kuija hamwe payasi na nundisho mwana no anyashitunda posi ano ariho mwana ticha anamurebarira arahindeba nguriya ababo nibo banyebembeye okora programu narisho kwereza aba youth empunu ndukwenda ngo batunge entasi n'ekintu kikuru nomara kuba oyina abantu omwihanga ryabo nari mu district nari mu gombora yabo bari aboro baine enjara ebyokugamba niwe nibabitarimu so nikyengenda okwatereho abantu oyamba abantu babashemereirwe niyo obwebembezi bwawe nibugendaki abantu kumwe bari munonga mukama bampeere omugisha twaza kushoma certificates mufuruzo abwa time tuzagamba aho naho ndiyo niza district ale mukore nijo ya vice chairperson ninye mugeni mukuru konka kandi rukunde gumeho niza kuba ningora ki nimbashura kandi nimbashakira niyo ndi Omushaki mwajurra nebe bye mukama abambere umugisha engaro zawe nare uzamani konka hati abana mazima munkirize emizindaro neja gumaho na kamera ziniza gumaho ninza kusigaho cyamani omuntebe agabe kadi zezi na certificate na akure akure naenda kugenda tuyine omukoro gundi abeegi mwikiriza hati niza kuhereza abantu 10 so chairmani LC3 na coordinator nibija kugaba certificates ahabo bwire hati shoma okurugaha mutwe bareto muzindaro Positioning is okay. Nyamwiza gole akampuni na desire Obara shome asaideria. akampuni na desire Asaideria. kumbe Patrick Tukume. Yo wija ozoa onere hotakwa ta certificate hataka tuki. Tukume Patrick shomanijo. Chembo Shiba Urchembo. Ogoni Chembo Shiba Saideria. Aliho Bishia Chembo jenda. Aliho Bishia Aliho Musinga naumbe Saideria. Tukume Prose Tukamusha wa init tukamusha wa init Prose ya prose ni ojini bamushomere. Jibe. Prose. So remaining members zangi nimaza kubasoma ni muzikone Kashibiru. Gugu. Aha. Kameramani. Kwatu mungaro ije kwatu ndaro mungaro. Aha. Wikeho mutihi. Wekuseho. Aha. Ni weseho mushagatire. Mwana. Eni nyina kwa ndiyo mushiki. Bajana pora. Oleba.
kashikan ha kabai chak babareba so na nebyo mwikize ndekeraho certificates oziherize coordinator kandi shabe kutwatandikire tone twemerire shabe omburizi ukwatakazinga umukoro go gwabaho kujeka abana baitu abo kusoma Western Uganda Webare aba program eji Webare aba honorable kutandikira program eji mu district y'Isingiro kushabira umuhezo wangazi umuhezo kusinge n'amagara maruko yana gumana korebi yanga mwitegoni wa kwihura umugarure bije byakwasa kumugasera urugendo ruri Isingiro yana kushikira simo Burundi bizina ryawe nangweno yaza kugenda nawe umwibembera urugendo rwe n'imikoro yakuza kuzamu ayo mwise yote kandi ubundi irindi zoba mukama twagaraka kurebana nawe tendeze simba izina ryawe twaturuga hano gusiga simo Burundi wawe mu Yesu Kristo pamoja ingalo za ruhanga zamani wewe honorable